Eske m dwe ale? Maman ou dwe vini? Li pat dwe fè sa. Ou dwe bwe plis d'lo? Nan 4 fraz sa yo, gen yon mot ki prezant nan tou le 4. Se dwe. Dwe sa, koman pou m di nan Anglè? Ki le pou m itilize lan Anglè? Ki ba pou m mette nan fraz Anglè yo? Bien, se sa nou parwe nan leson Anglè sa. Let's get into it. Hi everyone, welcome. Dwe sa yo di lan Anglè, should. 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 El la pa prononse. Na gramè Anglè yo rele yo modal verbs. Modal verbs. Ou bien, yo rele yo tou modal auxiliary verbs. Ou même se pa do bezwen kon pale lang na, mo sa yo pa to important pou konen. Mwen di yo paske se pa on sel ki gen. Gen plizye. Tout sa yo wes wekran, se modal verbs yo ye. Bien mo sa yo mette yo nan fraz la pou bay fraz la yon lot sens. Pou montre ou posibilite, nesesite ou bien permission ki gen. Pa inketo wap kompren pi devan na video. An gade ekzamp yo. Men lis verb nap itilize pou n'fè ekzamp yo. To go, ale. To come, vini. To do, fè. To use, itilize. To listen, tande. To help, ede. To cut, coupe. To drink, bwe. An gade premi ekzamp la. I should go. I should go. En Creole, mwen dwe ale. I should go. You should come. Ou dwe vini. You should come. You should come. Ou dwe vini. She should do it. She should do it. Li dwe fel. Men nan fraz sa ya pale de yon fi. Paske m di, she. He should do it. Li dwe fel, fraz sa ya pale de yon gason. Paske m di, he. En Creole nou mem nou itilize li a ni pou fi, ni pou gason. We should use this. We should use this. Nou dwe itilize sa. We should use this. You should listen to him. You should listen to him. Nou dwe tandel. You should listen to him. Nou dwe tandel. They should help each other. They should help each other. Yo dwe ede yon lot. They should help each other. Yo dwe ede yon lot. Each other vle di yon lot. Konya la wè koman yo fè ekzamp asman avèk should la? An gade ki le pou itilize should la. Yo itilize should an Anglè pou pale de meye bagay pou fè nan yon sityasyon. An gade ekzamp lan pou kompren sa map diya. They should cut the wire. It blocks the road. They should cut the wire. It blocks the road. Yo dwe coupe fil la, li bloke out la. Moun sa ka pale ya, li di sa wè ki pi bon pou fet la. Se fil la ki pou coupe, paske li bloke out la. Se sa kfe nou di yo itilize should pou pale de meye bagay ou ka fe nan yon sityasyon. Dezem kote ou ka itilize should la, se le wap bay yon konsey ou bien wap bay yon ide. An gade ekzamp la. Napre yon ekzamp nou te wet ale ya. He should do it. He should do it. Li dwe fel. Moun sa bay yon ide. Bien, nou itilize should, le na bay yon ide ou bien yon konsey. Yon lot ekzamp. You should drink more water. You should drink more water. You should drink more water. Ou dwe bwe plis d'lo. Moun sa bay yon konsey. Li pa di fok ou fel, li pa impozo. Li pa impozo yon bagay, men li di, you should drink more water. Se yon konsey li, sou vle fel, ou fel, sou ba vle fel, ou kitel. Yo utilize should an Anglè pou yon bagay ki probab pou l'fet. Lem di probab, yon bagay ki gen an pil chans pou l'fet. Exemple. My mom should go to the beach today. My mom should go to the beach today. Maman dwe al nan plaj la jodi ya. Moun ka pale a pa mande maman sil pral nan plaj la jodi ya.
Mais li kwe que maman pral nan plage là, mais pas à 100%. On dit maman moun sa qu'on al nan plage chaque jeudi. Et puis jeudi a c'est jeudi. Moun nan pas allemand de maman si pral nan plage jeudi. Mais li dit ça parce que kon maman qu'on al nan plage chaque jeudi. C'est ça que fait le dit ça. Donc maman gen un pile chance pour la nan plage jeudi. Comme ça tout maman gen doit pas aller. Maman gen doit gen un problème. Et ça que fait nous dit utiliser chaude là, les yon bagay probable pour le fait. Yon bagay qui gen un pile chance pour le fait. Yon l'autre exemple encore. They say they should be here in 5 minutes. They say they should be here in 5 minutes. Yo di yo apla nan 5 minutes. Yo di apla nan 5 minutes, comme ça yo ka arrive à 10 minutes, 15 ou bien 20 minutes tout. Mais yo ba assurance que yo apla nan 5 minutes. Yo utilise should do pour obligation. Yon bagay ou obligé fait. Exemple. You should clean your room when you get up. You should clean your room when you get up. To clean, vle di en créole nettoyer. Ou dwe nettoyer chambre le lever. Get up, vle di lever le lever le matin. Yo utilise dans l'autre sens to pour mando camper, kon sa tou ka utilise pour le lever le matin. You should clean your room when you get up. Ou dwe nettoyer chambre le lever. Là ou gen yon obligation. C'est de kou yon parle qui parle ensemble avec un petit moun ni dit ou dwe nettoyer chambre. Ti moun sa li gen obligation pour faire ça. Eh bien, ou utiliser should. Kounya ou kon sa should vle di en créole ou kon ki le pour utiliser? Ki kote pour mettre should là dans phrase là? Pour poser question ensemble avec should là, faut que should là dans tête phrase là. Faut que c'est lui qui commence phrase là. Exemple. Should I go? Est-ce que m'dois aller? Should I go? Est-ce que m'dois aller? Should I tell her that? Should I tell her that? Est-ce que m'dois dire ça? Should we watch the movie now? Should we watch the movie now? Est-ce que m'dois garder film nan konya? Should I cook today? Should I cook today? Est-ce que m'dois faire manger jodi? Should I pay for this? Should I pay for this? Est-ce que m'dois payer pour ça? Should we call him? Should we call him? Est-ce que m'dois relil? Should I give him the key? Should I give him the key? Est-ce que m'dois bal clear? Dans toute question sa yo ou est should la vini dans tête phrase là. Mais c'est pas dans toute question à mettre should la dans tête phrase là. Question qui commence ensemble avec what qui veut dire qui ça, where qui veut dire qui bon ou bien qui côté, when qui veut dire qui l'est, who qui veut dire qui est, avec which nous utilisons pour les ou choisir un bagay pour les ou gen choix entre des bagay. Eh bien, mot sa yo y vin avant should la. Should have been après yo. What should we do? What should we do? Soit bien gade what là, vini devant should là. Après ça, we do vin après qui c'est verbe principal qui dans phrase là. What should we do? Qui ça n'doit faire? Where should I go? Qui côté m'doit aller? Where should I go? When should we pay? When should we pay? Qui lè nous doit payer? To pay vle di payer. Who should she contact? Who should she contact? Qui est-ce li doit contacter? Which one should I take? Which one should I take? Qui est-ce m'doit prendre? Qui ça m'doit prendre? Which one should I take? Na question sa yo, qui gen mot sa yo, should la vin après yo, parce que mot sa yo, l'on pose question ensemble avec yo toujours nan tête phrase la yo même. Donc, should la ap vin après yo. Mais là, gen une phrase qui pas question, qui pas une phrase question, on garde pour écouter should la brale. Should la brale entre pronom yo ensemble avec verbe la. Ou connaît pronom yo c'est I, you, he, she, it, is, we, you, they. Verbe la
capable verbe to go, capable verbe to come. Eh bien, should la va placé dans mi-temps de ça yo, entre pronom yo avec verbe la. I come here. Qui vle di? Moi vini ici ya. I come here. Moi vini ici ya. Kouna la pour nous placer should la dans phrase noa, n'a séparé pronom ensemble avec verbe la, n'a mette should dans mi-temps. I should come here. Moi dwe vini la. Should la gen yon forme négatif qui c'est should not. Forme contractée a c'est shouldn't. Shouldn't, should not, shouldn't. Shouldn't, should not, c'est même bagay la. Mais shouldn't là, wap tande pi plus parce que c'est lui-même, you plus utilisé. Exemple, I shouldn't come here. I shouldn't come here. M'pa dwe vini ici la. I shouldn't come here. M'pa dwe vini ici la. Max shouldn't go there. Max shouldn't go there. Max pa dwe ale lot bo. I shouldn't call her now. She's at work. I shouldn't call her now. She's at work. M'pa dwe rele kounya. Di nan travay. You shouldn't listen to him. You shouldn't listen to him. You shouldn't listen to him. Ou pa dwe koutel. You shouldn't listen to him. Ou pa dwe koutel.